Kita beralih ke sorotan mancanegara, Saudara. Serangan udara Israel menghantam wilayah permukiman di Kanarit, Lebanon Selatan. Serangan menyebabkan 7 orang tewas dan belasan lainnya luka-luka. Tim penyelamat menyisir reruntuhan pasca serangan udara di Kanarit yang merusak rumah warga di Lebanon Selatan. Warga dan petugas mencari korban, sementara alat berat membersihkan puing. Serangan disebut terjadi tanpa peringatan di kawasan padat penduduk. Militer Israel menyatakan operasi di Lebanon Selatan terus berlanjut menargetkan Hizbullah. نشوف هون كلها أحياء سكنية، عالم عايشة بحالها، تعرضوا لاعتداء همجي وحشي عدواني، صار في عندنا حصيلة 12 شهيد لحد هلا وما يفوق ال 14 جريح، وعم تشتغل البلدية والهيئات المعنية على إزالة الأنقاض وعلى إزالة كل العوائق الموجودة حتى نقدر نشوف إذا بعد في حدا تحت ركام.